Kardom la si Cheklo pen pirthe la ke 3,84,400 kilometer an ka chelo do la si la so ap thak sami tum long dak pin ki thana im la ba ke tum dak human history long ba sami kaman cheng Artemis 2 rocket sami non het jong la ke lance pen sami alang tum flyby kuri dam 3, 2, 1 booster ignition and lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next. Dam erol depen sami dak itum pirthe long sami na chele du 12 la si la so ap thak sami kachini tum sami du hailang la si tum long pin dak science pen sami chini banal pen tum science line kan dan se itum paprang na tum bor ibonang la si tum so apo sami tum chini du na mane non het jong muni tum history ke samardam la dak Cheklo long sami flyby ke dam la si la so ap thak sami tum long chini pop ni so jong sami. Here at the Kennedy Space Center, the final preparations are underway for the history-making Artemis 2 mission. And now let's turn our attention to those 4 astronauts of the Artemis lunar mission who safely returned to Earth after completing. So thrilled to have re-looked. Yeah, I think the moon out window too. Looks a little smaller than yesterday. April 1st 2026 hochi latum Artemis 2 rocket same dak pen injar ponlo la se support injar ponlo tum same la se first latum kanyar baga dak si rocket pen dam si dak pir thelong an charting nang la 2 rounds pak charting po ma 3 rounds same charting po la dems direct latum target po Cheklo ngam hen bo ion po la se so Cheklo target po depen latum free injar on po dak pen same ko Cheklo lo an le lopte latum di hoda gravitations and sel tum Cheklo charting nam si ko direct pir thelong chewang pit si system dolo semela an ki joy pe kali la so system same la si tum dak chini bona la si first tum chini on pe prang same tum sab details chini bona la so pathak same Artemis 2 rocket ke launch potun same la si Artemis 1 la ke kilo apor la ke 22:35 UTC possible la ke si UTC ke la khedi universal coordinations la pen ke time possible la si universal time coordinations pole puram dera cholo la so time ateng mesila ke pura universe pen scan la so time ke la ke tum India ho China ho India ho la son ho mane USA ho la higher time itum time zone different do rep madi most me difference bangke kaliro la ke pura universe pen si vera polo so bangke la si UTC bangke la si coordinations time universal same pura le tuna hans me ya Orion spacecraft masi la ke lunar flyby basi itum ki puda halan bangke la si la ke April 6 ahod an bangke 23 UTC por an bangke la dak Cheklo long le dam lo tum Cheklo dungan le amlo kachelo mane te bok pikan lo long le kaya no Cheklo long le long sami la se lo support ki le am ke si 4067 miles mante ke 6545 kilometers an melo dak Cheklo pen atum sami ka chete bok masla ant pen sami pirthi tum pen ki damuni tum sami first history lo tum Apollo 11 Apollo 13 mission last so pangradam Cheklo ma ke as a hoso that pesi non ma ke itum totally 50 years plus adol sil non an bangai tum no angko ke dam thulong muli tum sami la selo so picture sam tum da screen so ben theklong ila original hui sami tum Artemis 2 tum scientist tum sami ka khuliam po sami la se la hai ka tuliam po sami tum sami theklong di Artemis 2 scientist tum sami ka tuli dam jat pa sami silang nam te di muni tum ke dam ke lo nai lo bole pum de cholo pura history man de dol ke mane muni tum pir thepen ke lo ke dam nai for desk ke nose record break de basi 2,52,756 miles away mane la an khelo mane etum dak pir theben ke chelo ke dam ando la sila an khelo lo am par ke isi record sami mande lo pir thelo me tum lo dam lo chenglo la pen ko isi bange na chiru thula ke 6 April 2026 si an ko dak pen fly by that pen photo tuliam lo jat lo la depend bange ko na chiru thulo tum sot bange support fly by kuriam era jat et pen tum na chiru thu bange la ke 10 April 2026 so se na chiru ke landmark ke Pacific Ocean lo la ke joy ki kali la support na land dak pir the atmosphere lo na ke ro atomono na ke ro la bena ki lut pen ke pura heat se di mane half of the koson lo na si army ke so kwan ma ke phang ok la so dhan ke ledun rok lo possible boss me da heat seal la so ma heat seal ke bonai do scientist some la so a capsule long some la so capsule long pe na clo di no di la so bot kar chak clo join si non some la tum mane
nangeli long dak itum pirthi long semna chile long lo la sila an lo mthar para hit dia themne itum dak study dam lo ne ka pra long semna thanon bom lo athemne ha dak ke di isi hit di hit ta um di la sila dak hit kan tang joni semna layer dum di no son tumong lithosphere biosphere thol son ka pra tumong layer do thermosphere no son se di layer tino se di mane pini temperature semna ka pra do la son sima do la sila hai an ke par directly hot dak mena so capsule na ka paklo an kon speed bullet na so speed an speed pen sila so harma ni mane karchak nang mane amme chu se an lo jo la sila so hit sil a join ni no an sme adu kereng long lo Artemis tu bange successfully nanglen de lo dak tum pirthila ma ke pura totally etum no human nas me proud nang po pasikulo athemne la kwane ki sum me sami non dak anma ki si fly by kuriam long lo kwane arjik ding 50 years chocolate mem sami la sin non akola tum next ke plan tu lage 2027 to 2028 hodon ma ke lage Artemis 3 lage dak pura munit tum se da mai ki sunam po cheklo musipulo ada isi base ki kim nei musipu athemne dak isi ke dodim kim namlo polte hadak pan ma ko mars on dai han ma ke jothu chat po sialang tum nasa hin ben sami kan ngid pondo lasila so harma galalo isi penan sami muni tu inspire pon themni muni tum no lai religions tho politics tho lai tum pathi do mo itum science jos focus bolte tum no lan se tum advanced civilizations muni tum ke prang thei multi civilizations lan ke pa unim han sami itum science ma ke alman ali dubsi mathadam ni pen sami la pen ni chotkali itum dak science mane nasa hin dum sami son si mathadam lo lasila lo itum science ke kisma prani bang ke themne dak isi ka kisim ke bohong tho hai bang itum science so mangabi itum science jos topic and vet poson de itum di hai bang mene humanity itum long ke mi sen han imuni tum kailong kon ani ang song pa dami han ek future aprang panam thai han si itum ka kisim science ke bor ipondo lasi si bange lalo lasi itum same hope non labange success de lo itum no congratulations lo itum no Artemis 2 to han same and lapen nasa to han same lapen non lage Artemis 3 bange si ko next hanol lasi itum han masbe chohong duna lapen itum same on an same itum bor ipuna itum karbi tum ben same science chapa thek han same lasi la hai hin knowledge chapa dui han tum bor ipuna themne itum non chelam de itum backward pikan la la higher thinking me itum ludam de pin la non son even do matha tamet same itum kili dam kom ula lasila high thinking tumo phu chapa donang ji lapen tumo advance nang po kesme pa prang thek nang po la hai ro lasila lote tumo prang sme thek bo dak karbia pen sme tumo science sme donang ji ke thek tum sme lasi nili nim sme ka kesme science ke promote por mate science pa prang bo hasi boarding pon ver lo lalo lasi so Artemis adim long sme a scientist tum koi pisi non na sun tuk pela tum koi pisi dak ke long ma mane koi pisi experience ke long ma la tum kipini dama semi dak yang tum video semi theklong boji la siang tuma semi video theklong lo di kwani lang tum semi inspire pon lo jalo semi muni to han semi thanon lo lalo la si tum science video jong sang tum ni hang pate dak comment ang semi pachin thala pen tum universe galaxies black hole pen cheng lock ang ton si ang ton cosmos sop ang song alam tum chini poni pate nang tum comment ang pachini lo pen ka tum jong si ka break trending videos ma politics thol hai jong sang ni hang semi acha semi comment ang pachini lo pen so video semi an share tha asikar biang long tum an semi pachin lama un an share tha so video semi lalu lasi pinya video bang lan hero pathi hoi lasi tum long next video semi tum long science hin space universe long alam semi tum chethanona lasi pinya video la Kardom